Asi engwana gwatebire nga ke ekalenda ko affected ya semester normally ase university ya wanso motinyo kianda anso motinyo kianda yagenda abana baje gukora matemu ange ekero motinyo 12 gojikwera abo bara iki Christmas gose abanyorire wansake nabera atamboka keigo lakini tiri gweta ni January ase nginje twasiria matuka yange effective teaching days ange 30 agaro kurusi weekend weikonyore nga ngoletero goturubani yake lakini wone gento twanjira nditenga weikabona ntotokore compensation compensate abana yes ikiagara ideally nyole semester takaba 16 weeks ikona fotokote banga equality ya masomo na bira affected na ende ntokutaka ekerango kia masomo na kimanyikarete Kenya and you know our students are among the best in East Africa kuikana endi tokoro umokia erigera torora matuka iyo amentwe semester chikogenda gochumutinyu mutangane gochikwera gosoyo kabere karo gwanza iko it will take some time na bira iringaki italinge kurikava bono gati kurikava bona minute nga chigo semester ngo chikoba chire extended ya bona ngaki amatuke sara chikona chumake ikiagara semester ye university gereiga semester tangani gwanzo mutinyu kianda yagenda bako 12 ya kabire yanzo mutinyu mutangani yagenda bako mutinyu kane zero mutinyu gatano kuchi university chinde cyatwara break itokoroke break abana bandi bagenda internship abandi bagenda holiday abandi bagikokora the third semester nyore jirororo one third semester inero irachikoro mwake abandi bali bara extend nyore mbago soma butuko ikiaga 19 to igwana nanga abana na barabuntu tegete kuba a lot of stress rigere umuntu gakugwa matema anyore getamiro ikinga kijigo ikementwe